ازيكم يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. صباح سعيد عليكم باذن الله. احنا دلوقتي الظهر. هعمل بقى شويه محشي كرنب كده. غسلت الرز ودي بقى التسبيكه. احنا عاملين التسبيكه كام مره يعني مع بعض، فما حبيتش اكررها تاني. ومعايا بقى الخضره، شبت على كزبره على بقدونس، وسلقت الكرنب. ومعايا هنا بقى اجنحه اهي بسلقها. ومش عارفه بقى يعني حسب ما يقرروا بقى لما يوسف بقى ان شاء الله كده يجي بالسلامه من الامتحان، يشوف بقى احمرها كده ولا احمرها فيجيتار وخلاص. اهو انا بقى احط كله كده على بعضه. بسم الله كده الرحمن الرحيم. بسم الله كده. احط بقى الخضره اهو. هقلب بقى كده وارجع معاكم عشان هنطلع نحشي برضو على السطح. الشموسه حلوه بقى النهارده اهي. الشموسه حلوه، هنطلع بقى ايه نحشي على السطح. هقلب كده كله بقى على بعضه واغطي بقى على الاجنحه ونطلع معاكم. يا حبايبي حسيت بقى ان الخضره شويه صغيره، حطيت بقى شويه اهو. هقلبها بقى كده. الشمس حلوه اهي. الشمس حلوه وجميله اهي. حطيت بقى هنا ورقة كرنب بقى من اللي هي اللي بتبقى الخضرة اللي هي اللي فوق ديت، وشوية من العروق اللي تحت اهو. ودي بقى الكرنب لسه هقطعه، في هنا شوية مقطعهم اهو. ودي بقى جزر شرايح، وتحت طماطم اهي اهو. هحشي بقى هنا. بصوا الجو هنا جميل جميل اهو. جو حلو اهو. هحشي بقى. ويا حبايبي انا خلصت بقى دورين. هحط ايه شوية طماطم كده وجزر زي ما انتوا عارفين، زي ما بحط. الفلفل اللي عندي حراق فمش هحط فلفل اهو. هي طلعت ايه معرقة. الكرنباية دي طلعت معرقة يعني عرق، في ورقة عريضة وورقة تقيلة كده اهو. انا كده خلصت بقى الحل اهو. هنزل بقى تحت. ويوسف الحمد لله جه، كان عنده النهارده امتحان كيمياء، ربنا معاهم يا رب ويصلح حالهم اللهم امين. اهو انا كده خلصت بقى. الجو بقى خلاص بدأ يغيم اهو. هنزل انا بقى تحت. يا حبايبي زي ما وريت لكم بقى، انا خلصت المحشي على السطح. نزلت بقى، ما كانش معايا طماطم فوق، قطعت عليها طماطميه هنا. وزي ما قلت لكم الفلفل اللي عندي حراق فانا ما حبيتش احط. ودي بقى الشوربه بتاعت الاجنحه اهي. الاجنحه استوت وطلعتها اهي. هنا بقى ايه قال لي يا ماما اعمليها بالخلطه زي الفيجيتار كده اهو. انا يعني كنت عاملاها عايزه شوربه يعني عشان اسقي بيها المحشي اهو. هنا شويه دقيق وشويه كركم وشويه كاري وشويه بهارات فراخ ماشي بميه بس. وهنا شويه بهارات فراخ برضو وشويه كركم وشويه كاري وشويه زعتر وشويه دقيق وشويه نشا. ومعايا بقى الخلطه اللي هي بتاع الماي واي اللي هي الحاره دي اهو. احط هنا بقى شويه عليها برضو. انا حاطه اللي هي الغامقه دي اهي. هي دي نحط منها بس ايه. هزود عليها برضو شويه، سبت شويه عشان اوريها لكم. هحطهم بقى هنا في السائل اللي هو بتاع الدقيق اللي انا عملته ده اهو. هحط كده كلهم فيها واولع على الزيت. وادي بقى المحشي اهوت، وادي الشوربه. هسقي بقى المحشي. ولهات اهو بقى يا حبايبي. واللي متابعني عارف ان احنا بنحب المحشي يعقده زيت شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط طبق كده عشان الشوربه لما تنزل ما تفكوش. اللي نزل معانا كده البصل والحاجات اللي بتبقى في الشوربه
والحاجات الحلوه دي بتاعت الحاجات العطريه بقى بتاع الشوربه دي. نرج بقى كده الحله اهو، لازم نرج الحله كده كمان شويه شوربه اهو كده بقى. خلاص هغطي بقى عليها واسيبها براحتها خالص خالص خالص. نسيت احط لها بقى معلقه صلصه، احط لها بقى معلقه صلصه هنا واحط عليها برده شويه شوربه واسيبه بقى براحته خالص كده ياخد ويدي بقى مع نفسه اهو. يديها بقى لون كده وطعم، برده الصلصه بتدي طعم اهو. دي حته بنجرايه اهي هنشيلها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اهو. هغطيها كده واسيبها بقى تاخد وتدي مع نفسها خالص كده. عقدها حلو وكده ملحها حلو ما شاء الله. هغطي عليها بقى واسيبها براحتها اهو. بقى يا حبايبي من هنا بقى من السائل على ايه، على ومولعه هنا الزيت اهو اهو شايفين اهو. بقى يا حبايبي شايفين انا ولعت بقى على المحشي ومع نفسه بقى خالص كده اهو اهو اهو. بسم الله بقى واحط. هي مستويه كامل يعني، هي مستويه سوا كامل اصلا اهو. هي كده بس هتاخد وش وتاخد قرمشه وخلاص، عشان هما العيال عايزينها كده يعني اهو اهو. ابطن بقى كده اهو. ربنا يصلح ما بين ايدينا كلنا يا رب، اللهم امين. ادعموني بقى يا حبايبي وربنا يصلح حالنا وحالكم باذن الله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. احنا فاتحينها كلنا مصدر رزق لنا كلنا يعني، ربنا يصلح حالنا كده ويحسن ما بين ايدينا يا رب، اللهم امين اهو. اي هجيب بقى الباقي هنا اهو وهعمله بنفس الطريقه دي. الكهرباء قطعت بقى، هي رجعت رمى لعادتها القديمه عشان النهارده الخميس بقى وصباح الجمعه، فما فيش يعني ايه، العيال مش هتذاكر قوي يعني. قطعت بقى الشيبسي اهو هقليه برضو اهو. شوفوا اللي انا طلعتها شايفين مقرمشه ازاي اهي. شايفين مقرمشه والله جميله وزي الفل. الطريقه دي على فكره حلوه برضو يعني اللي ما عندهاش زيت كتير يعني. عملت بقى الشيبسي يا حبايبي شايفين، وخدت بقى شويه زيت من بتاع الاجنحه، وعملت بقى الدقه اللي هعمل منها بقى التشريبه بتاعه المحشي زي ما انتوا عارفين احنا بنحبها يعني اهي، زي تسقيه كده او دقه يعني، بنحط فيها الصبع المحشي كده اهو. الله الله الله، شويه ملح وشويه فلفل وفصين توم، الحلاوه والطعامه دي اهو. وشويه الشيبسي اهو، ومعانا طعم الجبنه اهو. طعم الجبنه اهو، حط عليها بقى طعم الجبنه هنا اهو، اكنك جايبه كيس شيبسي كده ايه طعم الجبنه من بره. ومعايا بقى بسم الله كده احط الطماطم. انا زودت لها بقى شويه ميه كده عشان زي ما انتوا عارفين اللون ما يفسخش اهو. احط لها بقى شويه شوربه هنا ودي بقى المحشي يا جماله يا جماله كده طفيت عليه اهو. هنغرف بقى ونصحي يوسف الله يصلح حاله يا رب اه. هنصحي بقى عشان يتغدى ونشوف مصلحته بقى، الله يصلح حاله ويهديه، اللهم امين يا رب.
هو عيل هو عيل كل عيل المسلمين كلهم اللهم امين. اهو ده كده انا خلصت بقى، هغرف بقى وارجع لكم تاني. اهو يا حبايبي خلصت بقى الاكل. الاجنحه هي جميله هي زي الفل مقرمشه اهي بقى، والبطاطس زي ما عملتها زي ما قلت لكم يعني كده عليها. وادي بقى المحشي اهو جميل والله زي الفل سخن ولع اهو. وادي بقى عود الخضار، وادي بقى التشريبه كده اللي قلت لكم عليها اهي. نعمل كده، بصوا احنا بنعمل كده كده ونقوم واكلين. الله، والله شغل فخر من الاخر يعني. وحاجه كده ما شاء الله، الف هنا وشفا لنا ولكم يا رب. وما تنسونيش بقى ادعموني باللايك والشير وشيروا الفيديو لكل اصحابكم وحبايبكم. واشوفكم على خير تاني ان شاء الله، مع الف سلامه.